O ljubavi. Ljubavnici su najveći utopisti, a ljubav je najveća utopija. U ljubavi se osjeća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi i kaže i ono u što ni sami ne verujemo. U ljubavi nema ničeg razumnog. Ljubav je jedno duhovno stanje bez ravnoteže i bez razabiranja. Zato su antički Grci smatrali ljubav bolešću, a zaljubljene bolesnicima. Ni zakletva zaljubljenih nije za njih imala sudsku vrednost. Dobro pazi, sine moj, da nikad svoj razum ne žrtvuješ za ljubav jedne žene, kaže Kreont u Antigoni. A Plutarh, govoreći o Antoniju i Kleopatri 5 vekova posle takvog Sofoklovog pesimizma, kaže o ljubavi: duša zaljubljenog čoveka živi u tuđem telu. Dugo se verovalo da ljubav pomoćuje zdrav razum i podiže egoizam do slepila. O ljubavi se ne može ni govoriti pametno, jer ljubav nije stvar pameti, nego osjećanja, a zato što je ljubav istinska samo kad je slepa, ona ne podleže nikakvim merama razuma. Žena se zato može samo voleti ili ne voleti, ali se ne daje razumeti. Najbolji dokaz što se najmanje poznaju dvoje koji se najvećma vole. Mi zapravo počinjemo ne razumevati ženu tek otkad počnemo da je volimo. Naročit razlog što se o ljubavi ne može pravilno misliti, to je što se o njoj odveć razmišlja. Pretjerano razmišljanje o nečem skreni misao na bespuće, naročito u stvarima osjećanja. U ljubavi se naročito ispituje svaka pojedinost, svaki pokret, svaka reč, pogled, aluzija. Zaljubljen čovjek je mistik koji živi od priviđenja, koji veruje u čudesa, koji ne veruje ni u ono što je očevidno, koji se bori s fantomima, koji izmisli najveći deo svojih sreća i nesreća i najzad koji izgradi planove bez srazmera i bez logike, sasvim protivno svemu kako bi radio da nije zaljubljen. A koliko zaljubljeni žive u obsesijama i u poluludilu, vidi se tek kad se takvi zaljubljenici najzad ohlade i otrezne i povrate sebi. Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da se očajno omrznu, a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga. U ljubavi čovjek traži sudbinu u gatkama, hrabri se rečima, ne veruje svojim očima ni ušima. Žena je stvar spola i srca, a ne osvjedočenja i filozofije. Ako od nje napravite predmet misli, onda je ona izgubljena za vaša osjećanja. Često i sve ideje koje imamo o nekoj ženi dolaze samo od dobrog ili lošeg iskustva sa nekom sasvim drugom i drugčijom ženom. Najgore govore o ženi oni koji su bili najsrećniji u ljubavima. Nesrećnici su uvijek kratki u svojim refleksijama o ženi. Pisci i nepisci, ljudi dubokoumni i ljudi maloumni, svi govore o ženama sa uopštavanjem. Ali ženu najvećma napadaju baš ljudi koji su najmuževniji i fizički najstrasniji. O ženi govore lepo i pristojno samo ljudi po krvi hladni i za ženu ravnodušni. Jedino onaj pisac koji ženu ne bi napao u šumi, neće je napasti ni u knjizi. Srećom što i žena voli samo napadača, koji hoće da napadne kako bi je oteo i da je otme kako bi je zaposeo. Izvesno, jedno o ženi misle mladi, a drugo stari, i jedno bogati, a drugo ubogi, i jedno lepi, a drugo ružni, i najzad jedno zdravi, a drugo bolesni. U ljubavi, kao i u religiji, sve počiva na osjećanju i na verovanju u neverovatno. Zaljubljen čovjek misli da uvijek voli prvi put, iako je pre toga 100 puta voleo, a događa se čak da veruje kako je odista samo ovaj put istinski voleo.
Zbog ovog nelogičnog i nerazumnog ima u ljubavi toliko nesrećnika.